Lah kang ngiring pemargaan itu dogong istri beli apel. Kang ngiring pemargaan itu dogong istri. Nek jelema senawang unduk nih. Beli marosan suat nundung-nundung. Nyen jane subakti tekan itu dogong istri pang magedi uli dini. Jani nyi dak ngiring dogong istri. Saja jelema senawang unduk nih. Nek beli mantugas nundung-nundung nih kita beli apel. Benar? Tuh beli apel lah mai malu. Mai malu engkene. Kan beli mantugas tuh mora na malu ken soma. Yang mula beli luwung mau soma kapan tiang. Orang-orang nih nada perintahnya. Banyikan kan lepang kerawan ya. Nyi kang ngireng dogong istri apa ngireng dogong putra? Bang Bunda abang beli? Beli apel. Menangan jani kena tiang. Tiang mula lah kang ngireng itu dogong istri beli apel. Ngireng dogong istri? Ah? Aduh senggala. Ngudiang nyi lengah keto. Udah orang beli jalan lengah. Beli apa lengah? Iya nyi kalau ngireng dogong istri, beli ngireng dogong putra. Kengkian ya untuk irago mesomah aja dua. Seng cerai nyi ya cang dah. Begitu kudiang beli apa? Beli apa tadi ulang-ulang kena beli nih. Yang mulai beli ruang mesomah ken tiang. Ayo barang-barang ngireng dogong istri nih. Kudiang menebo perintah kadong katampi. Nyi na ulah-ulah ibu. Jod saja lengah na beli apel saja. Cina nek ulang mai barang ngiring dogong putra. Kengken? Ngiring dogong putra. Beli lah kang ngiring dogong putra kata. Yang sang bakat penudang beli, dia lah kang ngiring dogong istri. Saja kena nyine. Ya. Sekan. Aduh. Aduh, gedak bahasanya. Nah, gedak, ya beli apa? Gedak, yang gedak masih timpalnya. Nah, yang saja kena nyi bakal ngiring dogong istri. Uli jani nyi suat mau sama aja beli. Nah, suat yang seng berat. Apa beli sangat ulang tiang? Yang montok jenang beli ala boda. Dia gaya ke puluhan nyi. Nang supaya nyi cerai aja beli. Dijanyi ngalih somah bagus kini cara beli. Gaya ke po. Nah, yang gayanya seng kemudian beli. Nah, uli jani cenane megedi. Nah, apa aja sekayanya apa? Nyi ngubuh bangkongnya nih apa bangkongnya? Dan main sekayaan dia. Kemudian Bangseng. yang nampaknya bisa kayo. Dan boleh solak beli jelek nah gitu. Jelek. Baru jani nawang gelek gitu. Hai, uliang. Nah, apa bangkongnya? Jadi apa sih sekayanya apa punya? Uliang, tahan. Apa nih bekerja apa? Nah, Apa? Nih, bidan beli yang ini, beli celana besi. Apa nih? Nih kelus ini. Apa? Bangseng jadon nulat nyi, sot beli nang bedek. nah batak celana uliang beli. Liu lu perkelah dia ini. Nah, main nak copek dia main berada. Main copek dia. Lagi coba. Penyantuan jauh dia. Gedinyi. Megedinyi. Kalau sampak jang nyanyi. Sampai aja jangan gede uli ini. Sampai pengeramang beli apel. Megedi. Nah. Sajaan beli apel. Saya jangan ramang beli apel pang sangat. Saya jangan ada dua istri lah karir. Mai kar mai. Sugro dan Luagung. Aduh, paman. Titiang. Jawab di bibi. Dong udah dari paman nuktuk pematkilah. Karin paman ngelah sama. Kamu sebelah otang paman ngapurya. Alih sama paman ni paman. Paman. Ida pangane jani dadi presiden masih kelah makal. Dong udah benyol pesan ide yang pramekawi tekeni. Dadi setata gelah nanang
Deja mirip kuang yason gelah. Deja mirip kuang kertin gelah paman. Ratu Duagung. Nenten sandang banget punika malih pikayunin Cukuri Dewa. Menawi rauh iriki pasuecan ida sangyang sangkan paran patut lungsur Cukuri Dewa. Ngiring-ngiring memarga. Mumpung kantun semeng jaga Ratu Duagung. Ngiring Duagung ngiring. Jalan dua iringan gelah. Ngeraris Jawab Duagung. di pipi. Ratu Duagung. Mangkin sampun napa wenten ring delenging wana pemargan Cukuri Dewa kairing antuk titiang. Inarang mangkin mawacana Ratu Duagung sapunapi pikayun Cukuri Dewa mangkin. Aduh paman. Dong udah dari paman buin matur buka kita. Ane jane lautang subuh. Bancut jiwa permanan kelah. Rehne tuah sangkanin tita ida beliau. Paman. Apa menpuaran gelahin mau rep dini di dua ring perti. Ratu Saat maka Duagung. pengantungan jiwa permanan gelah sebut suara sesuai cedek jening gelah paman. Wenten labuh wacanan Cukuri Dewa sapunika kuanten icen titiang unas galah bos-bos. Nah Jai, parakan bener apin Nyai Sekar. Yani edengang pangebaktin nyaine kita masih Jai gangsar. Nggih Gusti. Sekalone jani apa ngide arsa ngaksi pangebaktin. Benone kairing ban Jai. Lautang jemaah kang alih kang iban ibunga Ratu Duagung. Inggih Gusti. Arsa pinelas pangebaktin titiang ring palungguh Cukuri Dewa. Yakti. Saksi ning semah titiang riangan pelunguh Cukuri Dewa Ratu Duagung. Nenten do rasa pemargan Cukuri Dewa bengayang titiang pajang sareng sami. Parama satya mangden sida antuk titiang munut pemargan Cukuri mantuk kesundir daya. Aduh paman. Jawab di pipi. Gelah nyuk semang pesan mueng baktin paman marap dekening gelah. Yening jani di mercepada tuara perasi gelah bakal ngwales. Dumadak perasi gelah mantongos itu di tanah hewaya. Gelah tuar jeng sabda ken baktin paman. Muah mas pipi. Nah ane jani. Lautang sebedab-dabang. Keriang ukodang paman. Duwag sebegelah paman. Lugero titiang Ratu Duagung. Duagung. Baga kang magdo pikayun penelas pemargin titiang daging baktin titiang memarakan Ratu Duagung. Tuh Gusti. Mudah dari paman pokok kene paman. Nang ingat-ingat ang dewek paman. Ratu Duagung. Mudah tamat titiang kanton nang titiang ring linggih Cukuri Dewa. Rasa dok kantun ring puri. Ide iraka mapi kayun nyedayang Cukuri Dewa purun titiang ngalangin pemargan ide. Metua asantuk urip titiang. Sesampun titiang ngiring cudu dikiring dalenging wana apa kekalikan. Ngudur aris titiang nyedayang Cukuri Dewa. Mana titiang tan wenten sios Duagung. Busanan Cukuri pajang tunas titiang. Angin titiang cihne pajang aturang titiang ring ide iraka. Uning ayang titiang sat maka Cukuri sampun sedayang titiang diki Duagung. Yenin kedo atur paman. Dari suksema pesan gelah bakal nampi. Sakti walau. Nang tegarang paman masih minah. Nyening paman bakal nguluk-nguluk anak jenik. Paman kadan sebenawa. Kengken keperanyanan ide beliau. Yening paman bakal ngemati ya. Sinah bakal
bakal busana nih misi gede. Aduh, pusaka nih bakal misi gede. Aduh, subuh paman nguluk-nguluk. Gelah tuar je mau pisalah tekening paman. Di tepangane jani, paman tulele italo apet batu paman. Lautang subuh, mati yang gelah paman. Ratu Duagung, mekeledag rasa. Kenal mana titiang sesampun kru ngelingin panglungsur titiang kuantan malih mangkin titiang merasa kepelak. Dijo nyenraris titiang rarah-rah angin titiang nagingin busana kaping kalih. Pajenengan ide irake mangden macihno ayah titiang sampun nyedayang cukuri dewa. Gusti puniki antuk yen kemana antuk titiang mangnene wenten bukti kat godrene medaging rah pini becik mangkin titiang ubaripun ibojog siki punika raris gorok mangnene keniang rahipune punika raris aturun kepuri punapi menawi. Nah yen kena hang bener atur pamungun sirasa elah benalo bakal ngisinin. Nanging disubahne bakat sebelok-belok anak apa ben linggih ide-ide Agung Putra. Nggih. Len mula bon getih satu kelawan getih manusa sejabo getih jelema nyen man. Kewoh nyen bakal matur nguluk-uluk ide-ide Agung Putra apa ngarsa ide ngelingihin atur bener. Ridat kala bener nguning ayang rabin ide subah seda. Pedaging nawa kang titiang Gusti. Yen sapunika bos palungguh Gusti. Sana mangkin santukan bakten titiang bes banget pengen Agung Gusti. Sana mangkin urip titiang jadi aturan titiang ring kudu. Nah, lah saja Nyai Sari. Gar, yen ketu bon Nyai matur rasa bener tuwa sing ngalah tongos. Bener kena Nyai ne matur dadi ngenah waluya masa sindir teken dewek bener ne subah tuwa. Bener ne tuwa ngenah lobo nunu tukang tuwa apang mekelo hidup. Urip Nyai ne lantas anggon bener pesilur. Apa kemana nistan kemenusan bener dadi jelema Ratu Duagung. Nang ijen titiang bisa ngemanahin riyin manut pengarsan cukuri dewa mangden sida titiang pulih rah jatma anggen titiang bukti pemargan terus sampun sedayang titiang. Gusti. Dados sasu Gusti nuwe sangat polku Gusti. Tunggu delas pesan ngap paman ngabepai depan buku kene paman. Ratu Duagung. Kadi sesangin titiang sesuwen titiang urip. Nabi malih durung titiang pacang padem. Padem nyen titiang las cari Ratu Duagung cen ngawana ngasa punika. Kadi atur titiang urip titiang sat maka sampun anggen titiang kewangen. Taur semah pangebaktin titiang memarakan ring cukuri dewa. Menawi yan siu enten perpatih kadi titiang telah sang sami pun pademang. Durung marga jibidang urip ipun perpatih siu kadi titiang yan saihang titiang ring permanan cukuri ngeraga Ratu Duagung. Kuanten mangkin ledangang. Gangsar Titiang Gusti. nang saungin pajenengan duwene kalah turang bener kepuri Ratu Duagung. Ledang titiang pacang mepamit makin ring cukuri dewa Ratu Duagung. Nah cai gangsar Titiang kengken ben cai nyaruang ridat kalau ada nak matakon matur nyen ken ida Agung istri. nggih. Dosan nyen nuturang nyen kawiyaktiane ida saruang raga Ratu Duagung. Sinab ke Prabone riyen kuanten sampun salit arsa ring parakan duwe. Akuin nyamo keto nyen idepne malu ida pang silip pon sing andona nawa. Inggih Gusti yen nang sapunika wacanan pulunggu Gusti titiang wantah ngiring Ratu Duagung nggih. Yang gitu ya pai depan paman. Gelah tuara bakal tulang. Tangkil ya paman keburi. Nguning ayang gelah subot sedo. Ledang Ratu Duagung. Sakit walu. Di subana presiden paman kecuno kiring hidup liaku. Danyen paman bakal sap muali mai.
alih kelah paman. Sampunang sumeneo. Kuanten titiang poleh matur ing Ida Iraga. Titiang pajang medula tangkil malih ring Cukuri Dewa ledang titiang pamit aku. Dodong Inggih, subuh. Enggal-enggal Kang Sarki sidang Ipanuli. Inggih Gusti inggih. Nah paman, Titiang jawati bibi. Dadi sang sayo pesan kayun gelah. Ring pejalane iya paman pak. Nah ne jani jalan sambil ngaras titiang. Mau wastu. Presiden nyen ida beli agung ngatur iya paman pak. inggih Ardo Agung ngiring-ngiring tios sing kedah ring riki rereh mangkino pego sareng penyeruan ruin. Jalan dada paman. Dongsan hati ya. Bal, yang Audio puniki hasil Udiang editing ini, nah. oleh Klana Channel. nungut tanggelah nyet kainnya gitu. Klana Channel. Maro Ini ditu gelan nengklek audio puniki di kauplut candi oleh pentare cai milu channel mas. sanes Yosa. Dini gelah Pastike nyongko sampun cimilu ngambil mas. ring konten Klana Channel. Sing sancing lah pengerasa. Yan mune mirip semitan gelah kadenci gelah liang nenenang. Iso jenang metakon benangang kene ya. So jenang metakon. Ajan ya. Nyak sing lah pipes le kotokne. Iso aja janjina mangpia tau benci. Cakti ne bos kenta ne mangken ya kilungo kijo niki. Pal, yang. Pal, yang. Pal. Wow. Kenapa sih kita? Senang dia. Maneng saya gelanuna sing ring ido nakaling sir bagawanto ne. Inggih. Unok panyumpenan gelah ngipi gelah kilang socan bungkung sing gitu sing oh ngelah bungkung mesti soco melah boketo ado konena nguningangken gelah seorang socan bungkung ngejelek boketo entong gelah kat luntek uli di cangkokane keto bokendan bolantas keto ngang bekayone sing misi soco bungkunge mudiang ya tumen ngipi kene sing keto kayon gelah tuna sing gelah kene dona kelingsir bagawandon di subane lantas ido mapi kayon dadi melenang tato wadanan ido wah cening keto bahas ido yan keto ne gang sarang tina kuangan pi kayon ni dewo mudiang rabine benar-benar buko yadi adnya suari dari niken ni dewa nyedang na dia nak mula rabi utama bakti nulus ringi dewa dijo langkar ngale rabi ke keto utamane ketuaan nang ciglah bolandas keto jani udiang das jani nge pun apiang mungkin dijo landas saleh jani adipal dijo paden dia wah tiang wah tiang kaman sih bener nang rumah kaman kapal rumah tipis ya nih kak alih ya di mipal nge tiang nangkil ireng pal nge ireng
gelaman matur kene biang ido masih mari sesel udiang man bokadong liwat adi sing ban malik ang anu ibe ya yanilane pemekacing ngereng grami aleh ya demi Dijarara di tiang. takon nang jo kalah seleme palmi Nak sampun sedo dijarara nak sampun sedo ye. ah Ngerana nak sedo sajaba nang mereka rara ke swagro. tang gitu sajaan ya sedang atau Ye. Pas menikah sekane kendane Gusti Patih Hanom paman cenakne matiang Sunda lene. Yen sing mati ban paman Sunda lene cenakne paman kematian gelah tekat pianak somah dadong paman mekejang. kau gitu bokadong peleh ya banci nengil cipidan sing matur naik kan gelah Pi matur. tengah ci tuh sajaan ya sedang Tuh betaro madak bang sedo ro. tenang ji ya nasi cang naik tuh betaro sarang sami Nggih. betaro kayang tiga betaro melanting betaro di setro Betaro di Gajah Mada, bro. tenang ji made pang kandon nyenang ratu yang kandon nyenang tiang atur nyen tipat agak debak atuh betaro Yang ada orang guling kayak yang dia ninggung gitu. ayo Mal. Nggih. Aduh. Nyentuh sing paman Kaden. nom tuh. Kaden apal ji ngudiang ji main Ye, salah sih. Gusti. Oh, Tuh, mana di tiang siro? ngudiang ji ngambol ji salah dipuri lah anep di dian main nyen marangan ji. Di tiang kadong ngiring ide dua gong. Ida dua gong putra lo ngomai. Inggih. Ngudiang nak ida mau buru ireng ji main. Dan kadok kenten. Kental ngengken. Rana rundu. Ye. Selo gak hen ji mirip sing ado karya ida dipuri main nyelap ireng ang ida rana rundu. Tunggu dia rana runu orang cicil melengah. Ye. Sini nih. Ratu dua gong. Nak sapu nak pireng purian dados lungo po kekalihan kairengan do ipun parakan duwe ya apal Raben Kordewo dua gong istri galau ajang dan sarang. Dog lah takon ngeyo. Ya bakat tundung asne ketiang. Kemudian sapu nikang Raben Kordewo menasepun api merebat boleh reng puri pecahane. Inguh kayone po. Paman Titiang nang gelah metakon ken paman. Jatene ne iadi adnya suari nak saja sedang paman nih. Ratu dua gong. Nangilingang pawacanan Cukri Dewo dok nitah titiang na paman. Amun awak subo mulo saja demen ken Rabin gelah hei yo yatnya suari tunggu diang sing dadi nunas lungsuran nak gelah boleh dah. Sapuniko Cukri Dewo kuantun do titiang metulak ke karang kepatihan dapat titiang ampun wiyut penyeruan duwe somah titiang. Dados nenten wekenipun di tiang nyeda yang Raben Kordewo beli ngudiang sedang di Raben Idawa loban kena tiang pangido nu nyenang memadu nyen tiang suko yen subo ido nu nyenang teka kentanipun awanan jageras ambil di tiang Raben Kordewo ngudiang sedang Ye. Do yan keto sing nu nyenang ya dito. napi nyenang hidup ya ipun kantor mangkin nak usah dados dua gong di tiang ampun mangkin kuranan ampun bungkusin di tiang Gusti biang anom kelanang Ye. Aduh. Gusti, menkengken Raben dia di jauh Gusti. ye jenang je soma ji tak kona ji Nggih. to kene je unduk nih dadi ada mulane gangsar nyaman sini sebet kena ya apan beno nyuang kuranan ben
jenang ya merasa mepiri Gusti titiangkal truno tuwo ngelantas sapuniki Gusti ampun lincir malih ngambil rabi sadola duagong titiang ajen durung meduwe nang siki ngeraris kal titiang anglu sapuniki mekeledak bebena ingatkan baluan cilan nih adeng-adeng kan ya takonen kar-kar awak masih subosah belas masomah aja yo yapal cara senggake belah ya tutupe payu anu tilah silurin je kekap ne sing payu nganggon nang ledok tepeng ke tuang mana kemudian Gusti malih mekekulitan mawacana ring titiang napi kayu nang Gusti jag nyakin yo gangsar kodak pan kene masan-masan dingin ampun Gusti padam titiang ireng napi malih nganten jag geras kenang-kenang jua ya ken gangsar jani yo gangsar oh kudiang aduh wak belok barang nuluwung kutang kuah bisa go nampat dah kau Sekar cintaku polon sih di mana kau berada Sekar? Aku tetap cinta padamu. Sajan kenal cing ale ya. Jakti. Tu apa kaja kangin nang tole tone me baju pelung ya. Ada dong lean kau. Ratu Dua Agung mangkin sapun api kayon kordewa. Nah kene sana paman. Masa jadi ini dialah semirip sing ada nen banyak-banyak di burung titiang dan burung nang ngordo ngambil kuranan malih kok. Kene jabatnya mensapun api kayon Jokori Dewa. Nah benangan aja nih jele melah gelah anak paman ngelahang sebat gelah benangan aja nih paman saat maka balian ane saget lakan menetaman idin gelah titiang nak parakan duen Jokori Dewa nyadio titiang ayah nang bawa sang napi kalarsang nilan je pada ulah-ulahang oh pianak titiang nak ampun kelih punika saya ambil kodewa kalangan rapi kita kayone sing menapi nih unuk nih ya di ladso raben gelah anggon paman somah somah titiang mangkin gitu bo nggih jani reh sing sido gelah rasa pekat kelawan yadi lampen kelan kene membusano sing ingat to uritlah kecakur jani ben jodoh yadi somah paman lakal sanggelah oke to jadi atuh nak kalangan kodewa rabi malih gitu oh somah titiang mangkin tang enten yen kenten memadu kodewa sarang titiang do nak keto nae Gusti titiang sarang mau madu siki iya kakin ingat ngabot tempe cicara mau patung galungan cek barang lagi nempel nah kini men yen kodewa kan ngambil titiang usah namun nikau kendan suwud nak munduk angwang paman suboya pada ngelah jani gelah kepegat tengah dane gelah kan jebang nak tong inggih nak titiang parakan bakti niko agot titiang pulih ngangen pun bawa ane jeboso arsang kodewa aja aturang titiang malih kuantan ampunang mangkin ambil malih petang sase wau karaturang titiang kemudian mekelo sana dia ye pun ampun manak limang sase wentan ampun basang pun ampun agang ampun mobot amat teh bah niki dang becek ke luang kengken orang yen sampun mobot limang sase niki ampun aturang ring Dua Agung bobotan dan Gusti biangano aturang kene do inggih ni limang sase niki kan Gusti bener ngelah pekardi ya aturang ring Dua Agung mangga Dua Agung nutuk malih petang sase ya jeneng nggih kaden ci cara ngukir togok telegenti ado maenang batis tenas do nggih benyang ye leka nalis tan berumbun ada jeneng nggih punapi kayon ngorewo leka adang dumun punika pangjanten pianak titiang sing Kang Lang boketo Kang Yang karambel kentan inggih nak duen kodewo ngiring nak ring pondok engko Bang Titiang ngiring nah kita ngomong Pak diki wenda di kancrek iya nana kita ni hari nu enang lagi sajan pu nih rasan duen yadi mula kancrek ini puniki dalar aksi dan patut penjenengan duen kodewo sanicien titiang ni kain nyeda yang ngidoyar ha nang pada malu dadas tadi misi geteh ya kancrek Gusti dadas mendaging rah geteh niki Gusti rah pepatuh ken gede ji bango munyi sing man jelampat jelempet bengko basang ci jeneng paman titiang men nene nang nak geteh apa sujat ini nang jadang pal dari cek
Aduh, Aneh. Aleksan iki. Ratu Agong. Nang elingang wacana dok ngutus titiang. Lugra titiang walinin wacanan kordewa. Paman anom inget angsanyin. Matiang sundal penayang ini gatel iadnya suari nih. Kalau sen mati ben paman yo manipuan pirang gelah gatel nu yo hidup. De paman salah tampi. Paman katekeng pianak somah cucu buyut separisan tanan pamane kal campur tenggelah. Sapunika cukup dewa mau wacana di tiang ujang melane nak sisip nak salah nak iwak jak tuak di tiang sedang di tiang ido yari ring alat. Ni dong sedo ya. Sedo. Sedo. Inge. Demi ratu. Pala. Aduh, Gusti. Menggenggen Punapiang di tiang mangkin sapuniki de dua Agong Gusti. Tunggu diang ken beno cimetakon. Ingat juga ancing abo sampah. Megerdi uli dini. Jangan tugas nundung